Әмне Илдар Әхмәтов бала чагында яз айларын бик яратып көтеп алган. Чөнки ул гөрләвектә көймәләр агызатырган булган. Ә икенчедән үзе ясаган сыерчык уясына кайчан сыерчыклар кайтып сайрый башлар икән дип көтеп йөргән. Ул сыерчык уясы бүгенге көндә дә исән ди. Димәк, сыерчыклар, Илдар Әхмәтов уясына рәхим итегез. Kütmegende kabat seni Uçrattım yollarımda Üzülgen jır yangıradı Küngelim kıllarında Kullar kulağa uzaladılar Üzlerinden üzleri Kirpik kokmay gözleri gözde Özgerişler izledi Tupullardan mamığışa Şehir uğramlarında Odaştırıp gitmemini Yeşillik buranlarında Kullar kulağa suzuladılar Üzlerinden üzleri Kirpik kokmay gözleri gözde Özgerişler izledi Kütmegende kabat seni Uçrattım yollarımda Üzülgen köy yangıradı Küngelim kıllarında Kullar kulağa suzuladılar Üzlerinden üzleri Kirpik kokmay gözleri gözde Özgerişler izledi Kirpik kokmay gözleri gözde Özgerişler izledi Özgerişler izledi